قبتي شرقا ومغربا كعبة في قبتي في الرافد انسلام دقيقة تكتي ربي انت نبيخا فندور فتمرتي فارون تيساتي نو ياد رغتي نسقاتم سي صدا نراقوتيتي ربي خينا خناف شكري عقل چنو الحمد لله جنة منزنو جچاك وچان شكري حساب ملنو يوسن درن درن خراد بلنو إسا شكرا دا درتي آدمنو رحمة ساتر عبد عبدين كنو شكر راندبنو من دا شكري داتي نزغتم سي صدا نراغوتيتي الحمد لله خنو جراچسم جرورتي الراس ولن ندبس بلا جلابس عمرينو دريسم وبلي يندو خندو جلس تنيا تنقيني نوسنو جراچس الراس ندبس ولن ندبس ملك نماتين الناس دوت نفسين بلا سنندرام إسان نجابس تنافن شغريسا جادت ديبس الحمد لله ربي خوتي فارسم خول نقرسيسم الراس جرورتي نسقاتم سيسدا نراقوتيتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرت وبليان كيا بغنا أفجراتن ندمان كيسنو خن تورا خن النور دوتن خن ديرا خن دبرتي خن تكا خن قدا ندمان كيسنو بكجرتنين نجا برحمن ربي سنرت أجراتو ورا أنا في سنيس نوفي إسن الله ورا نيما ربي نساني بقول بخير ربي وفي قلتهم فتربي نهاجدو إن شاء الله تعالى أكون تدور الرت أجرتن قرصي خينا خارا ربين كي مال سيف قدي وان جورا تايشو مال سي قدي والربين كي سي قدي في والربين كي سي قدي دامبي خو قبدا هدون كينا ربي خينا يو غري يو نتكتكا أكنو تبربر نوتو باتين يقاو أكسلافين وان تكتكا وملتكو تكيو دبني ربي خنا لولي ربي خنتي هنگس لانو مي جويتي هركان دينو تكاجينا وان نو غدي ولا لوتو خنون دتو نخاسم خناف ان شاء الله تعالى يرو تكيف دوبا ديبني ربين كينيا مال نو غدي وان جو يادچو ندو بريدودا خناف ربين سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها جبران خيستين نيما ربي ولا كويتم فتم دندايسن جا ميو بلين كي يغنا وجين تانير ان شاء الله تعالى وان ربين كينيا نوف غدي في وان ربين كينيا نو غدي ولله الله انا كما تحياتي وان ديلا تكربين كي ينا غدي وان دلتك أنكرت شو رامل بلاش ناقوده إن شاء الله تعالى تيجوان ناقوده تين دبيا وبليان كي يمي وربي نساني قوده را وان نوادة شيء سيوكا باتنا نوي مني وبلي سخينا عبد الرزاق تنسين دبرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبليان خينا إيجا كم بيك متي وربي نوف قوده ما شاء الله والله وانت ربي نوفين قودين هنجرت جي همونين دندا وربي نوف قوده وقالا كوين ما شاء الله. جلك بوان ربي نوف قوده خيسا يوني همنيني إسلام ما والله وانت إسلام ما شالن جلو إسلام ما نوخنو قفتنو وربي نوف قوده خيسا قهدا خان المنا ما قوده نومي ربي بنين سرا أدن قوده نما ميلا لما نتابتي ديب خاقلي قبو بريدا قوده نومي الحمد لله ربي خنرت دي بسيتتي نمتك فيا قوتو نوفخني چنكي تكملي الحمد لله خون لين قدي ربيتي الحمد لله. ركو هدو تكجلا ربي نجي نباسي الحمد لله. قدي ربي تخون لين قدي ربياتي لكاومتين قافا ميقا دكنا خيس سيني بكسلا قرر راك آرو جنيتي ربي قرر راك ديبسا قدي ربيتي قدي ربي لكاومتين دمتو والله أكم جيتي نما فيا نوخني ربي إجي نوفخني هيغا عربا نوفخني أكلي نوفخني قرر نوفخني ميلا لما نوفخني أكاداتي همتو في تلتو إتي أدباسو دندينيو ربي خطابة نوفخني guidance خيني تودا خرد أبني وهم داو مرتفع دندينيو جريني إسلاما بريدا خنا جريني الدنيا توجه يو البريك أبني تودا أما أكادا سيستم الديمقراطي تجري سيستم السوشياليست تجري سيستم أمة الإسلام أكون أكادا إنسان تجري يو خلا لطفته والله سيستم الرجال هذا مرقد الله خنا خيسا
hirriguddaa caalchisee waa hunda caalchisee jechuudha. Rabbiin waa hundarraa ol godhee kaayee karaa bareedaa karaa islaamummaa kana keessatti argata. Amma fakkeenyaaf mirga walqixxummaa jedhanii dimokiraasii fi wala amantii biraa hunda keessa yoo ilaalteen wallaahi wala zeeroodha. Laakiin ta'e islaamaa keessatti hoggaa ilaalte aqliidhaan hoggaa ilaalte waan hirra bareedaa hirra caalu takka ta'uusii agarree jechuudha. Kanumaafuu gaa godhii rabbi galgalaa ganamuu hirribarraa kaanee nagaan bobbaanee galuun kuniifiifuu tola rabbii nutti oolarraaye. Alhamdulillah. Tola kana keessa yeroo takka rakkoo adda addaa kan qunnamuutu jira. Rakkoon tun rakkoo duniyaatti wajji walitti deemtu. Amma fakkeenya keessaafuu haala ammaan tana namni keenya biyya keessaa ta'uu biyya alaatirraa baasanii irra jiran kan yoo agarre kun dallansuu rabbii nurra dallanii osoo hin ta'in jabeenya duniyaa tana keessatti arkan keessaa tokko kun biifuu rabbiin asitti yoo kan miidhamu taate miidhaa tana bakka keessaa baanu rabbiin karaa biraa nuuf baasan kuniifuu tola rabbiin nurratti oolarraaye. Maqaa ayyee maashaallah rabbi sirraa jaalatu alhamdulillah yenna maqaa keessan osoo himattanii hedduu bareeda jennii asuma maqaa keetillee itti hime. Maqaan kiyya Abdurrazaaq Abdullaahi Yaadam Ibroo Waariyoo Urfoo Garaadaa Jaaminaan jaan. maashaallah kunoo maqaa isaa isin himee jira ayyee mallee karaa ustaaza keenya ustaaz Saifuddin ittiin isin dabarsa mee waan rabbiin isa godhee fi waan rabbiin isaa godhe ustaazni keenya haanuu himu akkuma mataa qaqqaba fakkaatti warra rabbiin na godhee jiru sanirra na fakkaata akkuma mataa qaqqaba mee waan inni jiru ilaalla inshaallah walumaanuu mee rabbiin maal sii godhe. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبريان خيا سلامتان جاللا تن جدو مسلموتاتي جاللا مقرشتو كلن سران إدو إسنجر تمالتي إسناقي سجادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجا أكمل أستاذنا خير دبتتي أنا مكان خير برتا سيف الدين جبريل محمدين جامع إن شاء الله أكمل تدري رتي سني سميتوري ربين خير مال سيف قدي سجل هي إذا ما يكدو كغير الذي لك سجل هذا سلسلة عادي تريزا أكمل تدري رتي سميتوري ربين خير واحد دو تكناتي جواب دو متيونين إبسولا في جي نعم ربي ترى تإننا أفتح ملأ تإننا قولنا هين أرجني أرجو في الله هنجرادو سيف الدين نمزبيه هنجرادو أرجو في الله هنجرادو الحمد لله نعم ربي خيار قدون تدراج جودا الحمد لله إسلام قولي نؤمو إساتي أصون هنقدتين أصون اتهيادين إسلام ما داف نافلتي إسلام ما نافخن جتورا إسلام ما تنربين أبا جالتو خن ملي نمهم دافين خنو الحمد لله دوبا جواب دمتي ونينا سرتي بسوف ده ربين خيوان إننا قدر إسلام ما دايرون جو دوبا إسلامنا تنا أصون إسهين قدتين أصون أن اتهيادين خنينا نافخن الحمد لله دوبا فردوس أصون إسخنادو أكمتي ندورجا خنا ونين جو الحمد لله ربين خينيا واحد دو تكنوا فيه ونين نقوله هنجرتون جا قبل وان دبني سينكبنو أصو إسلامنا تنا أصو يادينا خارجنة فردوسي خدني فا إرهين دبنون جا فردوسي تفردوسي رغمتي ما شاء الله ربي سين رجالته قالني خيسن جنته warra niimaa rabbiitti koo rabbiin isaanii kan irratti galatoonfatee guddoo tan qabne illee rabbi irraa harkatu rabbi nu haa taasisu obboleeyyan kiyya osoo teenye halkanii guyyaallee alhamdulillaahi jechaa walleedha galanii rabbii keenyaan irraa hin dhumu wallaahi dhugumatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa nuumu yennee nuti hin kadhanne akkanuma fidee dhabama irraa nu harkamsiisee addunyaa tana irra gannu buuse deebi'ee nama nurra caalu hedduu jira ka qabeenyaa naa taatu bareedinaa naa taatu sammuu naa taatu waa hundaan kan nurra caalu isaan san hunda amantii tana irraa cimeesseen nu ammoo laafina keenyaa wajjin nama daddaboo ta'uu keenyaa wajjin amantii islaamaa guddoo tana nuu kenne yaa rabbi amantii tana nuu kenne ennee takkaan kadhanne haadha abbaa muslimaa irraa yaa rabbi nuu ennee takkaa rabbii kanan kadhanne haadha abbaa keenya islaama godhee isaan ka islaama amantii qaburraa nu harkamsiisee nullee amantii tana nuu kennee irra nu guddisee kadhaa takkaan maletti osoo nuti ittiin haajamin osoo nuti isan kadhatin osoo nuti isan gaafatin amantii hundarra caaltu rabbiin keenya nuuf kenne amantii tana darajaa isiin qabduu fi sharafa isiin qabdu nama isii dhabe qofaatu beeka
nama amantii tan qabne yoo laaltee bakka inni itti jiguu fi bakka inni dhaabbatuu fi akka inni tolfatu akka inni itti dubbatu akka inni itti hidhatu waa hunda keessatti yoo laaltee deebitee ilaaltee qaayidaa darajaa amantiin tun qabdu qaceelloo beekuu dandeessa. Niimaa takkitti amantii islaamaa nuu kan irrattu rabbii keenya ni galatoonfannee inni galanni isaan irraan dhumu balayyan kiyya akkuma rabbii yoo galata kiyya lakkooytan niimaa waan isinii godhee lakkooytanii fixuu hin dandeessan nuun jiru fixuu hin dandeenyu. Deebi'ee san bira kutee rabbiin subhaana wa ta'ala ija nuu kanne ija waa hundaa itti ilaalannu ta waa hunda itti addaan baafannu yoo ija tan hin qabaanne gabbaanee ala kana gabbaanee ulaa duraa ol deebi'uun dubbii jabduudha. Mana kana keessa achi deemnee waa fudhachuun hedduu rakkisaadha. Ala kana gabbaanee deebi'uun nu waan guddoodha asuma keessa achi deemnee waa fudhachuun hedduu rakkisaadha. Ni'imaa ijaa takkitii tana qofaa yoo kalaallu taate waa waan lakkooyneef hin miti. Ummata nu dura dabre keessatti gaafa ummata bani Israa'el san keessatti hin se'an nabii keenyaan nuyi hadiisa kana sallallahu alaihi wasallam amata 600 gurbaan tokko rabbi gabbare. Amata 600 rabbi gabbare gurbaan kun guyyaan isaa geenyaan du'e hoggaa du'u rabbiin gurbaa kana tola kiyyaan jannata naqaadhaa jeen maleekotaan tola kiyyaan jannata naqaannaan laa an tola keetiin nannaqin dalagaa tiyyaaniin seenaa jeen rabbiin dalagaa tiyyaan nannaqaa malee tola rabbiitiin nannaqinaa jeen maleekotaan hoggaa kana rabbiin subhaana wa ta'ala hayyee akkasii itti dhiisa hujii isaatii fi ijenni qabu tana qofa walirra kaamisaanaa jeen rabbiin subhaana wa ta'ala yaa obboleeyyan meelaalaa dubbii rabbiin amata 600 rabbi gabbaruu ture gurbaan kun akka keenyatti amata 20 kana rabbiin gabbarre amata 600 guutuu rabbi gabbare tola kiyyaan jannata naqaannaan hujii tiyyaan naqaa jee hoggaa kana rabbiin subhaana wa ta'ala tola isaatiin nannaqina hujii tiyyaan naqaan jenne hayyee ijuma takkitti an isaa kanne tanaa fi hujii isaa tanne amata 600 rabbi gabbare tan walirra kaamisaanaa jee ijji takkittiin ibaadaa amata 600 mizaante abboleeyyan laalaa niima rabbiin nu godhe hoggaa kana dubo hayyee kara ibiddaa fuudhaa ofaa jee rabbiin gurbaa kana rifatee yaa rabbii kiyya tola keetiin naqi jee eeyyama hayyee tola kiyyaan naqaa jee rabbiin tola isaatiin jannata seenee jenna nabii keenyaan nuyi dubbii tana sallallahu alaihi wasallam kanaaf osoo niimaa rabbii keessaa irra xiqqoo niimaadhaa kan laallu taate hujii nuti hangam halkanii guyyaa umurii teenya guutuu rabbiif dhaabbannee ibaadaa goonu yoo madaalte niimaa rabbii irraa tarra xiqqoo tanii nuu kanneetu hujii teenya madaala jechuudha kanaaf rabbii kana waan nu dhoorkate takkallee hin qabu waan nu godhe malee inshaallahu ta'ala barnoonni irree galee kun kutaan itti fufa rabbiin kee maal sii godhe waan jirurratti inshaallah kutaan itti fufnoo rabbii keenyaan taate ibduuba deebinee niimaa rabbiin keenya nu godhee fi tolani nutti oolee waan inni nu kannee fi tani nu dhoorkatellee adda beeknee beekuutu barbaachisaadha waan inni nu kannee fi tani nu dhoorkatellee wal cinaa qabnee madaallee tanaa kanneetu irra guddamu tana dhoorkatee irra guddoodha waan jiyoo laallee rabbii keenyaa wajjin walis zanni hin bannu tadhabnellee harkannennee zanni isa tolla kanaaf niimaa rabbii keenyaaf duuba deebinee to'achuun hedduu bareedduu rabbileeyyan kiyya kanaaf daawwattoonni keenya warreen nu daawwachaadhaa jirtan hundummaan keessanuu galatooma nuus ta'e isinis warra inshaallahu ta'ala niimaa rabbii fi rabbeekee rabbii fi irra shakkaree taa biraa rabbi irraa dabalatu warra ta dhabeefis sabbaru warra ta harkateef shakkaru rabbiin waa godhu kuma nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam khasabbaree fi khashakkarees dalagaa muuminaa oguma hundaa ajaa'ibumaa jan yoo harkateni shakkara yoo dhabeni sabbara tara lachuutu sawaba qabaa jan kanaaf jaartiin gaafa kan isaa barra bareeddiin se'a abbaa mana siituu nama akka maleetti fokkotaadha akka kiyyaa kanaan se'a kana yaa abbaa mana kiyyaa naafetis warra jannataati jettee janii beeyta naafetis warra jannataati jettee akkami beeytee nan kaniin akkana bareeduun si fokkotaa kanaa wajjin jiraachaa sabbaree jiraachuu jira ati immoo ana bareedduu tan harkattee rabbi shakkaru jirta maal jetteen shakkaree fi sabbarees warra jannataati anniin sabbaree ati ni shakkartee ulachuu warra jannataati jetteen jan akkasii obboleeyyan kiyya niima rabbii tana harkanirra sabbaree tadhabnerra sabbaree harkanirra yoo shakkarree rabbii maal nuu kanna jannata nuu kanna jechuudha kanaaf haa jajjabaannu isiniin jenna obboleeyyan kiyyalleen waan dhaammatan yoo qabaatan akka obboleeyyan keessanii tokkotti irra deebanii dhaamsa isinii dhaaman yoo qabaatan haa isinii dhaammatanii angara kiyyaan asumaan naga isinii dhaammadde wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu obboleeysa kiyya abdurazaaq wajjin isin dhiise wallahi sila seenaa takkaa himaa fi yeroo seenaa waa'ee himuu qabda rabbi nuuf godhee kana beekte ayyee khafayyaa qabuutu beeka akkasi naam waa'ee nama dhukkubsatee kana naam qot ayyu taal تعال مرة هيا تفوفا خلاص قلنا اني بك خيات مت ايه قال تفوفا اوكي سيناتا كاز تجرا قافتك محمد العارفي الشيخ محمد العارفي خيسما اذن في جراتي كجلو دغي فدا بليس خين عبد الرزاق الرئيس عمل لي صلاتنا ليو بليس خين لين ان شاء الله وان سنيدامو دبلت نقبني ترتين تنيو جماناتات ان شاء الله اندوران دامديتين ترنغيا ديبينه
نتاتي جنة هرّيق اللي انتاتو ينن هرّيق اللي قال ليش جسني دران فتيتين كمرة دي بيتين جرا عبد الرزاق وجي ترتي غاري اوكي شيخ محمد العارفين خن مال جين نفو ديسي ستر أيه قياتك أكما أمتا حركة اللي خنا غرغار صاف أبشر. جيتا كاتشي بانيستي داوچو سينن جان أيه من إنسان دريت تلفن نيغافتن أبا إسا غافتن جامچاتيكا أبان خيا كانتي مني هدا جرا هذا يا مني غافتن ركوني تدمي غافتن نيغرغارني بيرخوتن من لما دا هوغا تدغن جان قالتي نما ددباتكو تعالتي سيكرتي على الراكنتي و تتولشتو أركان إتدفني السلام عليكم جاني غافتني أيه غرغارسا غدو فدنيف أيه ilmaan faaka qabdu kana kana gaafatanii ilmaan afuriin qabaaytiin hay ilmaan afran khaykhaysa nama takun jala irgiziti gargaarsa wahii sitti kharina nani doolenti yawana mesin jala deemu dandoo miti hogaa jettun rifatan akamin jala deemu dandoo tokkollee mo سجله شمرات يوجي فدا أيه سجله tokkollee mo jee gaafate jaan tokkollee deema kun ol seenaa takkiisaan itti jiran laalaa ittiin jaan أيه kana laalniitu maa ziyaaruudhaaf haalii isaanii kana موبايل كيس نيرس قدي سلالة من سجله hogaa ol seenan عبد الرزاق أيه hogaa mana ol seenan أيه waan akkaan nama rifachiisu arkan أيه manni isaanii seelana tokko qofaadhaatu to'afaadha ijoolleen afranuu ni ciciiste waan akka nyaata kaarootii fi waan akka dinnichaa kana jaara kana jidduun naqamteeti ijoolleen tun afaanii ni nyaati nyaata kana أيه hundinuu ni rifatan akka malee coraan isaanii kun surje'e قافد دا قافي قبضنيس أيه yaa ummii ijoolleen tun dhukkuba akkamii tokko na godheetiin ijoolleen kaan amata 15 kaan amata 13 akkana umriin isaanii ijoolleen tun wal jala أيه abbaan isaanii irraa akhiramee jira isiitu guddisu jira ijoolleen tun waan biraatii miteetiin sagaraadhaa asii bahanii amata dila kanaan isaan akkana tajaajilu jira ittiin أيه kana booye Maamad Laarifiin akka malee booyeetiti san booda ifiif gargaarsa silaa deemanii ijoollee ta'een ijoollee ergadhu jaaniin san hammaallateetiti bakka isiin jirtutti jechuudha itti fidanii manallee hirraa torchanii biraa deeman beete as deebi'ee maal jaanii beektaa Maamad Laarifiin yaa obboleessa yaa ilma dardaraa hagabbaatee mana kee nagaan ol seenuu dandeessu rabbiin tola guddaa sirratti oole alhamdulillah jeja namni akkanatti bishaan qalaasa harka isaatiin ol qabatee dhuguu danda'u fayyaa nagaa qaba alhamdulillah jeja نعم rabbiin mukaa fi waan biraas hin gabbarsiisin islaamummaa siif kannee islaamummaa bareedduu tanaa jiraatu jirtu alhamdulillah jee isin jaa rabbiin mana hidhaa keessa si naqee sin fattanin kadagaan mana keessa taa'u jirtu fayyaa guutuu qabda alhamdulillah jeja نعم hafuura kana jechuudha hafuura akkanatti nuti ol baafannee naqannu kana jechuudha kanagaan baafattee naqachuu dandeessu rabbiin tola guddaa sirratti ooleesti alhamdulillah je'ii jaabeeta rabbiin tola akkanaan nurratti oole yoo lakkaawwanne hin fixnu wallaahi tola rabbiin nurratti oole alhamdulillah برو بربادي نمر بقافدو جي akkanumattuu isin dura teenye haasoyne isiniis asii nu arkaa walitti haasoon kun ifiifuu tola rabbiin nurratti oole guddaadha alhamdulillah الحمد لله rabbiin akkana dhaamsa islaamummaa nu dandeessee waliif dabarsuu danda'uun kunilleen tola rabbii tirraa alhamdulillah tola rabbiin nurratti oole تكنولوجي ما انتو إيه. تنو ما نو تولى ربي الرأي laakiin teknooloojii tana akka biratti osoo hin fayyadamin jechuudha haruma islaamummaa kanaan fayyadamnee jechuudha alhamdulillah waan islaamaa kanatti jaalannee wal jalaa qabneetumaa wal dhaggeeffachuu fi waliif dabarsuu danda'uun kun ifiifuu ni'imaa rabbiin nurratti oolerraa alhamdulillah رب العالمين ما شاء الله ما شاء dhaamsa الله kanaan ما شاء jaalladha الله بليس عبد الرزاق جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ربي سر رجالته وبليس خيرنا صلاح الدين الأيوب جامع نما كان جال النوفي نما كان نجالته دا خيسما اللي بكفى قران الدفع نزيارو دا ربي سبحانه وتعالى درجة زياران وبليس عبد الله ربي نساني فاخنو akkasumatti hanga nu bira jiranillee gammachumaan warra wajjin jiraannee bakka deebi'anittillee khayriidhaan gammachuudhaan deebi'an rabbi nuuf haa godhu isaanii inshaallahu ta'aalaa keeysummaa gaa wayisitti gudunfa wayisirraa gudunfatan jedhanii obboleessa keenya mee wayirraa fudhanna inshaallah asumaanuu isaanilleen kanumaa wajjin wal qabsiisee waan nu dabarsan isaanii wajjin turtii gaariin isiniin jaa inshaallah gurra qalbii qabu dhageeffadha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa kafaa والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على لجتني في يدو دات تيسان إن شاء الله دبو ربي الحمد لله جعل لبلما تديني والجعل شوحستي لا إله إلا الله رتي كلماتنا ولتنا الحمد لله
shayni duboo mata duree waan silaa irraa dubbatan rabbiin maal na godhee fi maal naa godhe waan jaamu waan nimaa rabbiitii wajjin wal qabatee jiru irra dubbatan inshaallah. Ani gabaabdumatti wanniin jechuu barbaadu gabrichi hogguu yaada lameen kana wal dorgomsiisuu rabbitti gahuu fi rabbuma kanaafu baruu ergaan keessa jirtu san rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gaafa nuti uumamne irraa kaasee haga ammaatti rabbiin sii kanaa maal godhee dhiiroona kana hoo maal dhoowwate waan jiru gabrichi walaalee waa hedduu takka laaluu danda'anii maa rabbiin oromiyaa gaafii tana gama duubaatiin gaafadhu anaa kana naa gartee haadha abbaa irraa dhalatu islaama godhe inni dhalachiise osoon an rabbi islaama na godhi jee rabbiin kadhatin kun niimaa rabbiin islaaminaa kan nama barbaade nama jaalatuuf kan addunyaa tanarraa wanni ilmi namaa akka niimaatti arkachuu qabu rabbi islaama si godhe ati rabbii kana rabbummaan isa gabbaru osoo jannanni hojiin an dalagu tanaaf ati jannata qabdanaan je'amu baate rabbi tokkicha kana kan uume kana gabbarutti wanni kana caalaa na gammachiisu hin jiru jechuudha. Osoo jannata dalagaan teetun jannata qabdanaan jechuu baatanii rabbii si uume kadhabamarraa si argamsiise san gabbaruututu hojii tantee tana ja'anii wanni kana caalaa na gammachiisu hin jiru obboleewwan. Akkasuma wanni rabbiin naa godhe tanarra jirtu ammanarra jirtu tanaattu taniin an addunyaa tana keessa kajeeluu taa'u ta hafte irra guddu rabbiin addunyaa tana irratti haga ammaa abbummaan fedhee dubbii tana jarraba niimaa rabbiin gabroota kanne ha gabroonni waliin jiraniitutu addunyaa tana keessa ha gabroonni ganaa kajeeluu ta'an addunyaa tana keessatti akhiraan janneen akhiraa jannataa jira akhiraa jannataa jira akhiraa hundarra guddoo addunyaa tana keessatti immoo rabbiin maal na godhee fi maal naa godhee waan rabbiin sii godhee turre dila obboleeyyan kiyya dubbii tana jarrabaa laala waan xiqqoo wanni ilmi namaa jireenya kana keessatti itti haajamu ta hafte ta ilma namaa kanarraa hafte tana nu godhe rabbi subhaanahu wa ta'aalaa wanni naa godhe anaa gabrichaa ka imaana hin qabne ka badii dalagu kachinna qabuu danda'u rahmata isaatiin dandeettii isaatiin osoo chinna hin qabin ganna lakkise rahmata rabbii teechuu godhiidhatu rabbi achi waan daleeydee fi hamtuu daleeydeen si qabuu danda'uutu akka sangaa abbaan haada gartee gurmurra kaayee gallakkiseetti keessa si ilaala jechu hanga ati of beeytee waan san gara rabbiitu waan kana akkana na godhee haala kana naa mijjeessee jettee hubbuuli fi ati agartuu jecha akkasanitti naan galle garoon hubbuu jettu akka niimaa rabbiin addunyaa tana irratti tagana fuuldura irraa tanaa godhe irra hedduu jechuudha jiru niimaa rabbiin sii godhe tasirra jirtu jechuun niimaa fakkeenyaaf ati rabbiin makhluuqa irraa ol si qabee nama godhee si uume bifa bareedduu tanarra si uume islaaminaa sii kan ati jiruu si hafte tana keessa wanni rabbiin irraa kajeeltu si hafte yoo jiraatte meeshuma chaayinaati meeshuma chaayinaa jaaniin duniyaadha meeshuma chaayinaa tattiin jiraachuuf haala mijjeeffachuudhaaf itti laffaatu wahuma duniyaa waan ta'e ameerikaa dhaguurallee tanarra guddoo jechuudha tullaaftu biyya alaa deemurraas laaftu addunyaa walii qabachuurraas laaftu wanni ilma namaa kanaa barbaachistu rasuul sallallahu alaihi wasallam waa afur jiruu namaa tanaaf bu'uuraa jira jaartii gaarii ollaa gaarii yaabbii gaarii fi ta afraffaadha ollaa gaarii jira wanni afreen tuni miftah jiruu addunyaa kana keessatti waan namni sila harkatuu qabu hayye ilmi namaa tokko waan afreen tan amma yaabbii gaarii ollaa gaarii jaartii gaarii mana mujjeemo mana bal'aa waan kana waan jireenya afraan addunyaa kana nama barbaachisu kanarra gabrichi ija dhabee jiraachuuf waan kana kam irra filata saniifuu waan gabrichi qabuutu waan gabrichi lafa tana keessa kajeelurra guddoodha akhiratti hin jenneen addunyaatti maaliif amma rasuul jecha rasuulaa sallallahu alaihi wasallam addunyaa tana keessa wanni afur ilma namaa kana barbaachistu takka harkachuu qaba mana bal'aa jaartii gaarii ollaa gaarii yaabbii gaarii jedha ati waa afreen tan harkattee jettee tan lameen dhabuu kamtu irra sii jira
ijatan teetii irra si jira jechuun niimaan sirra jirtuutu niimaa ati qajeeltu irra qaalii jechuudha. Yoo jiraatte bakka takka yoo si jallatte bakka biraatti Wallahi nama tokko ilmooti tu agartee hin gammaddu. nama tokko Jaartuma teessan hun agartummaa. nama tokko abbaa qabeenyaa haa akkam nagarsiise nama ilmoo rabbi dhoowwate rabbi haa kennuu fi rabbi arjaadha duuba addunyaan hin qabu tana silaa guutuu fudhatee rabbi ilmoota akka narraa jijjiirratee jira niimaa rabbii ta'e hagas takka namni waan isa harka jirtu itti mul'atu waan dhabee itti mul'ata jechuudha baliyyan kiyya wanni beekuu qabnu waan kajeellu ta addunyaa tana keessatti ganaa kajeellu tanurra jirtuutu irra guddoodha warra niimaa jirtu tana ta rabbiin nuu kanne tana alhamdulillah washukru lillah jee rabbii kana galatoonfatu rabbii kana gartee irra sabbaru irra shakkaru rabbi nu haa godhu Amiin, amiin. anillee isinitti dheeradhee wallaahi rabbi dubo Gaafa takkaan qaba. obboleewwan akhiraa hagartee kalimaa laa ilaaha illaa tana irratti walitti hidhamee osoo waliin arke osoo waliin beeyne gara adda addaa ta'e rabbii jecha wal jaalate warra akhiratti fuula walii arkee jannatatti fuula walii arkee islaamni yeroo sadii gammadaa jira amma sheekaan keessummaa isaatii bakka biraatiin dhufee obboleessa kiyyaa hoggaan fuula isaa arku hedduun gammadaa jechuudha insha Allah kajeellaan an qabu rabbi duba anaaf isaas jannat al-firdaus keessatti hoggaa wal nu agarsiise hoggusaniin gammadaa tasadaffaa dubo hogguu fuula rabbiin gabroota niimaa hunda godhee akhiratti gammachuun ka kana olii mee kan waafte yaa rabbi ni jirtii jaanii hogguu gabroonni gaafatan gammachuu takka tarraa dhumaate hafee jee rabbiin girdoo gabrootaaf isa jidduu jirtu kaasee subhaanahu wa ta'aalaa fuula rabbii arguutaa jechuudha akkasii yeroo sadeen tana gammada yeroo takka ta obboleessa keessa islaamaa yeroo amma jirtu tana agartee itti jaalattu lammaffaa ta jannata keessatti obboleessuma keessa islaamaa kana gammachuu san keessatti agartee gammaddu sadaffaan ammoo ta rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fuula isaa agartee gammaddu takkaffaa sheekha irra hojii jirra alhamdulillah akhiratti illee rabbi jannata waliin nuufanni inaafi isinillee nama islaamaallee tarbii juhudii diin islaam kana bakka jiru hunda godhuu fi hunduma keessanii rabbii jannat al-firdaus ollaa nabiyyi nu godhee warra addunyaa tanarrattis waliin beeyin ijaa waliin arkin akhiratti warra gartee jannat al-firdaus wal arkee rabbi ammoo sifasaa gartee fuulasaa subhaanahu wa ta'ala achitti illee arkee gammadu rabbi nu haa godhu warra wal dhagahee wal jala deemu rabbi nu haa godhu wallahi anillee gama kiyyaa rabbi jechaan isin jaaladhaa rabbi illee isin isaa jaalatu hedduu takkaan isin jaaladhaa sheekha kiyyallee hedduun jaaladhaa obboleeyyan keenya kaasiran illee hedduu jaaladhaa rabbiin isaatti nu jaalatteef si jaalatu nulleen akkasuma si jaalannaa akkasitti akkuma wal jaalannu obboleeyyan keenya kan kalimaan laa ilaaha illallah waliin nu hiite kaas gubbaa nu daawwachaa jiran kanillee hunda isaanii wallahi rabbi jecha isin jaalanna obboleeyyan keenya warra asitti nasrii irratti bilisummaa irra wal arkee akhiratti illee gaaddisa arshii raamaa wajjitaa hunda keenya rabbi nu haa godhu isiniin jenna wallahi hedduu takka isin jaalanna alhamdulillahi rabbil aalamiin anniimaa rabbii keeysaa wanniin hoggu hunda alhamdulillahi jechaa oolullee ni isiniif addu galata rabbiillee waan hin galchuunatti hin fakkaattu amantuma kan waliin beeyne kan dhalootaan bakka dhalanne kan gartee walitti takkaa wal agarree waliin beeyne takkaa wal dhageenye waliin beeyne laa ilaaha illallah takkittii tana qofaaf hedduu wal jaalannee hangelmaan haadhaaf abbaa ka wajjin dhalatee caalaa nama wajjin qe'ee takka guddate caalaa nama gartee firummaan gosummaa walitti hiitu caalaa akkana amantii wal nu jaalachiiftan nu kan nu rabbii keenyaatiif galatumaan waan hin rabbii keenya kanatti galchuuniif dhabe taasitti illee kana wal jaalannee akhiratti illee amma sababa asii wal jaalachuutiif gana gaaddisa arshii raamaa wajjitaa uteenyu guyyaa gartee aduu malee gaaddisni tokko hin jirre guyyaa aduu nama gabbuutee mataan namaa baqee yaa'u guyyaa san sababa irraa asii wal jaalachuu tanaan ichitti waliin jannata teenya amantiin teenyatu wal nu jaalachiifti wal jaalannee ilmaan haadha abbaa caalaa wal nu jaalachuu jirra irra akkuma gartan kana jechuudha as qofa wal jaalannee hafoo osoo hin taane akhiratti illee subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin ayna almutahabbuuna fiyya mee warri naacha wal jaalatan nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraa keessatti maal jee warreen rabbi jecha wal jaalatan alaa manaabira min nur siree ifaa irraa taate irratti hanje guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii raamaan jalatti kanaaf obboleeyyan keenya amantii akkanaa rabbiin nu kan takkitti kanaafuu godhiin isaatiif imaan isaa waan nurraa dhumuu miti kanaaf insha allahu ta'ala hanga akkuma gwaataan nabii tan dubbii guddachuu kiyyanii beektanii obboleeyyan keenya illee afaaniin fuudhe osoo hin fixatini yoo wanni dhaammatu hafteef ustaadni keenya insha allah hanga jiru kana guyyaa wajjumaan isinii dhiyaanna haa dhaammatu achumaanuu insha allah nagee walitti dhaammannoo rabbii keenyaan taate mee ustaaz waan irratti dabaltayyuu qaba insha allah arraafillee yoo ganuma jennee hunnuuta akka isheen jeetti insha allah akka kana hojii jirra akka sagantaa akka paartiitti rabbiin maal naa godhee fi maal naa godhee waan jaamu ni ilaalla insha allah
dubo namni wanni takka guu himamtu namarratti himamti sheekha tokkotu gaaf tokko masgida waa himnaan aboo sheeni qubo keenya maa himaa walaa jeebeetee tokko waa khutbaa biraa maan goone khutbuma keenya nurraa godha ayiji amala kiyya irraa haasoo jechuudha amaluma kiyya haasoo guyyumaan hangartee sanuu masgida biraa irraa dhiisee masgida jiru kana dhufe wuma kiyyaa himaa je akkas jechuun obboleeyya wanni himamtu nama dubbatamti wanni himamaatis namarratti himamti quraanummaan kun namarra bu'i akkasii obboleeyyan kiyya waan dubbatamaa gutakkallee namni ana yoo ta'es isi yoo ta'es waan gabricha keessatti iflaaluuf dubbatamu arra haganuma yoon jeeni gaha gama kiyya rabbii jechaan isin jaaladha dhaamsallee kanumaan qaba sheenii waan tijiraatu waan dabalattoo qabaate bareede السلام عليكم ورحمة الله دبيتي وانت كان هذا الشيء زا بلاجي وتنان سيا جلدي ساتو إسا وقلتي أتو وقوم قوم أتو بينني بنسي بيتا وقا بلاجي ورحمة جن وقا لو بوجي ورحمة وقا قوم قوجي ورحمة جن بيتا إساجي هو اللي هو باي جنبي نرافو لأنن لا ليت خيسا لبنان أبا كيسا لالتاتي خيسا لا دو جيجو ما خيسا فودر كر خايف براتي مجن بيتا أكاسي بليان كيا واني ما مهندا هو سلاوكم بليس خيني جي نمتي ممتي وان كيسا جرواني سفيدو وان فري سابتات وان بو ايسا قبدو ابو ما كيسا لالت مراتاتو شيخان وملا مقفتي مبراخي جن جمتا فندو كسني درستين قاجلتن جنتا جلتني بدا قفتي متي ما برانكاني جن جني بيتا أكاسي نوتي وركاسي مو بيقومت هدو تكوانا سونو ديريسنا خناف ان شاء الله تعالى hunda keenya unu qajeelchee oromo jannata rabbi nu haa godhu jechaatti asumaan naga isinit dhaammanna buleeyyan keenya rabbi warra deddeebi'ee wal harku rabbi nu haa godhu tafacaafanne nu haa magarsu akkasumatti nasrii diin keenya ijaan rabbi nu haa agarsiisu tafacaafanne nu magarsee ta magarte nu guddisee ta guddatte nu bilcheessee ta bilchaate nu nyaachisee haqa keenyatti abbaa nu taasisee rabbiin nasrii diinii duniyaa nu haa badhaasu xiqqeenya diinii duniyaadhaa kanurra jiru kana rabbi gahee nurraa haa kaasu bilisummaadhaan biyya teenya rabbi nu haa dachaasu olaantummaa saba keenyaa olaantummaa amantii teenyaa yeroo gabaabduu rabbi nu haa agarsiisu hunda keenyaa gabrummaa biyya namaa keessa nu naanneessu jira malee nama silaa biyyaan tolu nu kun hundinuu nama biyya teenya irra silaa nama kuulii gooyisu malee nama kuulii godhu miti rabbiin biyya teenya nu haa dachaasu haqa keenyatti abbaa rabbi nu haa godhu awwaannisa rabbi nurraa haa kaasu awwaannisa gee rabbi nurraa haa kaasu bineensa kana nurraa kaasee haqa keenyaa rabbi waliin nu haa baasu as booda nu booda nama tokkollee rakkoo bilisummaa dhabaatiin biyya irraa rabbiin baasinii rabbiin gartee gabrummaadhaan biyya irraa baqachuu gee rabbi nurraa haa guutu diin keenya qabatee warra gartee diin ifiitiin oltee rabbi nu haa taasisu rabbiin diin kanaan abbaa fedhe ol fuudha rabbi ittiin ol nu haa fuudhu inshaa allahu ta'aalaa waan eegalle kana faartiin itti fufnee rabbii keenyaan taate arraabasuma naga isin dhaammanna obboleeyyan keenya bormaadhaa kan dhumaa jiran sanillee rabbiin nasrii isaan nu haa agarsiisu olteensa diin keenya bilisummaa diin keenya bilisummaa saba keenya rabbiin yeroo gabaabduu keessa fidee nu agarsiisu inshaa allahu ta'aalaa bakka nagoonni dhaammanne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh Osoodagayu qalame onisaa nyaatame osoodagayu hidhame ibiddaan gubame rabbiin tamanuu yakkame qalame nyaatame hidhame gubame maree badiisaa waalime mubaadhaa waliin dirmachuun dirqamoo muslima rakatu ajir rakama dadab gamachus wajuman kota tanani muslima yumumoy ya diro gartan garego chama sarba mamirga musliman borama dugu gadani dalayil manama إسان الرّا وتماي هوان من قدو دائما بخاف ولا لا كتما ديرام دورتي تدما أغلين كلامي ندما
مالبال ليس نافما يا نماي مالبال ليس نافما يا نماي مما لينا مسلم ندمه وصودك